Ko sa Gundram no nya blog channel re tehnya blog do etop lagi bon. Ready? Sound. Take 7. Action. Guys ode di jur situm kete nito do ante le celak kena anak soso bare se. Mentere peri do kate. Hata kata cik Gundram. Ini terapa cerita. Chalo ante bon. Terah lu lekat aja kan tahu nanya tak kita apa ini. Mungkin nanti enak kena barang. Ras te banyak jenis kata aku kenapa nak guna terenak kata tu. ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है kata apa nih tuh jamu ini? Karena kita dari wanti deh sih, dengan orang kantor itu oh nyetak kantor apa? Nak kawan? तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है तो guys nito to finally jam hui kate jang tele rapak lagi nak pikir lega nale kisah kan itu ya sile guce यार नतर के rapak tele jam lagi hui ale kami to pore tele kami adi gitu semua guys चलो अन्य लगे चल kali pasti kita finally sat latar yang hui kan teman nore soso jam kita mana ini soso jam hui kan me grup ini kita mana ni baal कर yang mana चलो चल kawan जीत ya I'm gonna buy ऐसी जीत ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए ऐसी